Sever géadfáilte tróna is seachan sotí Páirc í Nualláin I gcail chuinnig cluiche Ceathrú Ceannais Iománaíocht de Luain 2026 agus níor an áitiúil cail chuinnig a tartaigh Uíbh an so lún sira bank na bealtain tróna áling fad agus slua das I bailúisteach an cluiche árthas tá ag súil go mór leis an Gaibhland agus mar derm se áds na bouty Laigheanis an dúis dos na bútóirí an so tróna má se na cuit agus Uíbh in arci chélan so. Deise going asúla cath chun ceangar na fórna bheith dul chun Páirc an so tróna agus tosnamí leis an bhór an áitiúil cail chuinnig. Jacob Doherty hosnúg sa cúlmh tróna agus tá ahrú déanta sa lína lán cúl tá Rory Garrett an lán cúlaí má gorta agus sé Mikey Rowan a dheoch isteach an áitiú de cabh ihar thug díag. Sa lína lechúil tosnúg Jim Conlon, Jack Dollar agus Evan Murphy agus si David Barco agus Ben Nevin an bhirt le taithí an bheith hosnúg go leir Páirce de cail chuinnig an so tróna. Ins na tosa, well, ins lína lethosig a hosnúg fearna seinseir chumá sinna Ed McDermott a tá mar chaptéin an so tróna agus chumá le sin tá immerthirí anna ábalta scór na gaimsú sa lína lán tosig sinna cail chuinnig. Jake Mullen for sé trí chudaí sa cléadéirnach gúna na Gaillimhe. Ed le Haf ó chum an Hamish Stefan contorta a rimime le Ceannais agus an príomhscórálaí fórna for sé héna seacht gúna na Gaillimhe sinna Patrick Lacey is tí cabh ihar cúil díag. For an Uíbh Tráchtaire agus dúrach éon ahrú amháin ón cluiche dearnach a bhí go siúd I gcuine átha clia. Matt Watkins a hosnúg dómh sa chúl agus tá éanaad láidir cosanta go háirithe Harry Sweeney mar River Tree mar lán chuí agus James O'Sullivan ó sa chóramach sa lína le chúl. Siad Sean Carey agus Craobh Maher hosnúg go leir Páirc a Uíbh tróna. Liam O'Riordan in san lína le hosa go tá mar chaptéin agus an tahrú sin déanta in san lína chéine AJ Cleary I cabh ihar thug díag a Tráchtaire in onad Mark Ryan agus an son ó héh tosa de, well, for Oran Fletcher degúlína gona áchlí sa clé dearnach, tosnú sé siúd, cabh ihar trí díag an so tróna agus taobh leis meg Patrick Lyons agus Dara Scully cabh ihar cúil díag. Se gachard nach mór Olvan Sohanis I Páirc í Nualláin agus well tá slú deasan san seachtán hawl agus an Fáirc Murphy na gcónaí an so haus fad banistóir Uíbh a ríist im léana treis 8 blianta beag an ús sinna Leo O'Connor dar nó dimmer sé Iománaíocht de héin le limnach thar blianta agus an son ar Dave Ella Henry Shefflin filte Ceannais cail chuinnig a ríist im léana agus tá obermhór déanta go siúd le blianta beag an ús comá le Gaillimh na seinseir agus an son filte ar chunta dúchas fi sé Ceannais comá na Shamróga Míchéal agus bliana gón ús san isis Ceannais ar an bhór fé fithe agus ní líon ceis nach bhfuil taithí agus taithí úntaige ní amháin mar bhanistóir ach mar immerthóir thar na blianta chomá. An réiteoir má leir Páirc sin fear átha clia Colin Míchéal agus ní fad inis nach go meid an tárán náisiúnta going an so I Páirc í Nualláin séidir na cuithe beidir dul seachtaí taobh na cathrach agus singe fécinn teach an so ach ní mórrán I mar gaoch I comprád le Laighean tell so agus gléic meach an so dus na fórnar fad a bheith olbhanis don árán náisiúnta an so I Páirc í Nualláin agus mar derm sin slua fós bailúisteach ar lún sira bank. Teachtaíon stad seo, well bhí búna maithe ag cail chuinnig an chéad lá gona cail deara cóscóir san le Garman agus an sanna cléidir na caileidir gona na Gaillimhe cé nach raibh eatra ach gá cúlín I Páirc í Mhór agus Uíbh an so chumá ach an tarrán náisiúntar dúis an so I Páirc í Nualláin. Se gachard olbhanis I Páirc í Nualláin áit na bouty Laigheanis an dúis dos na bútóirí an so tróna agus slua deas crunne isteach an so an cluiche mór seo cail chuinnig mar rán an útar
sin ráte tá obrmhór déanta féis in Fhailí le blianta beaganús be sin ag súil le tá spántas maith chuirteach an sa tróna táchtú tómh tús maith chuir le cuasaí a fécinn amach antá siad Cail Chainnigh a bheith ag gimmart le corna gaotha in san chéad lehansa i séidir seachtaí taobh na Cathrach taobh an Bhaile más máir agus well an réiteir sin é fear áchlí Colm Míchéal dúircha cinnta go bhfuil gachtainna in sna háit go ceart an slitir i meisteach chuig go siúd agus ní fad inis nach go méid tús chutha leis an céad lethe Ceathrú Ceannais ansa i Páirc Nualláin agus an gafisteach Fhailí gur an ceann san na smachtú agus chuiristeach an son ag Seán Carey an ceann san ag Turling to Chicken Coolbara a teachtamach tá sin caiilte brúan son Fhailí gur brethir ceann áirithe sa contúirt agus go leor immerthirí an réit ornis i dolisteach ach Fhailí a trid chun brethir ceann son tá deis go deireadh Cail Chainnigh agus é sin glanta trasna an chúl híos fuanga teachtamach chun an ceann sa smachtú Ed le haf an lán tosío cum an Hamish Stefan le luas in is sin ibrethe tríd ag Cail Chainnigh be sin gur tús maith chuir leis an gluthe agus corna gaotha Patrick Lacey an fearras contúirtaí go dtí seo ó thaobh scórála dó Lacey fósta le dor goal cad é mar cool Sir hús ag Cail Chainnigh Patrick Lacey agus orachar imeisteach níl caite ach Cathrach cuaig second an sá agus tá an cool sin aimsethe ag Lacey tús splódar chuir fad ag Cail Chainnigh Nis nervach éon rud amháin ar ainting ceann san a chuiristeach bhí ilíonn céir go maith ach neada agus snasta sa líontáin agus go dtír an túsa bhí a testáil ó Cail Chainnigh an sa chun Cail Chainnigh a ríist chuir cumán chuiristeach an son ard coolar fad Cail Chainnigh inis táchtú Fhailí scóra aimsú chun iad a hocrú an son passion a methir stray trúra Cail Chainnigh ábalta sin na smachtú agus ag deire bhír Verachar an Glan mór agus cinnta an fán agus an lús agus an tocras atá ar Cail Chainnigh ag tús na himar seachún a ríist Ed le haf Cosan maith an son ag Fhailí ag deire tá an seans ríist Cail Chainnigh agus Ed McDermott an captain ábalta é sin a Glan an sa Mis ceann garda seachtaín fear lár Páirc sin David Barco Spás galore os a cuairmach an son ag Anthony Clifford an éis gur fad níl cosantóir in aice leis an son ach é sin bocht a go deir becar chun tuair níos fearr ar níireach sin ar stray agus ar fóríl fan an scór mar bhí Cúlaháin ar chlár na scóir sin i teachtrish da had cuaig second agus Patrick Lacey Cail Chainnigh ag aimsú Pocamach an son ag Fhailí Matt Watkins a cúl dómhan sa tróna Cumán chuiristeach an son a rógamach das na cuitúra an Ellen sa Iad láidir ar fud na park seach fan le David Barco ó Clárach ó Annalí Roder fad ibristeach an son tá cúl beidir eile ag teachtan sa Patrick Lacey Garishach iling an ag géir well cá sé bheith sásta leis an cúlín sin é an fear contúirteach deacratí ag Fhailí é smachtú sin cúl agus cúlín anis ag Lacey agus tús úntaach leis na cuid Pocamach tóca fé dhéhnas an son Léon Calíis tar an réiteoir ach an ceann san na Har an lína agus an buile taobh lína go deir le teachta bhábhar Fhailí an sa é sin Glan ar stray ar Fhailí an sa níl sin ag lús na himar in éair go dtí seo smacht go háling in a lámh ríiste ag Lacey Carrick tastal ar tháinig ceart tá sé creatar treis an buile áirithe son ceann sa tomátisteach ag Fhailí deis an son ag Andrew Hogan ach tá sé sin na mithir thaobh na lámh a deise agus ar fóríl agus well tá Patrick Lacey fós sínt an son be Cluiche ag tastáil Uíbh agus buile na fuair de Ceathrú níos mó éonar eile ach Cluiche ag tastáil an son well tá Bert sínt an son de Cail Chainnigh an fearle tá sínt san Ed McDermott an captain agus mór daine sin clogad a bhaint agus well beidir mar dhéanann sé sin beidir go méid gáin forc ágan feag tamlín Nis scrúdú á dhéanamh ar bhirt hosathe Cail Chainnigh an sa tá tús má chuir leis na cuit le cuasaí an sa cúil agus cúlín ag Lacey an doctor dúircha cinnta go bhfuil sé go bra réiteoir a maith an son sin é Colm Míchéal fear átha clia agus well ag deir be an buileach ag an cúl boris sin é Jake O'Doherty ó bhún cain Drachtaire sin agus éasca ag Fhailí sin na smachtú scóir tastáil dúircha níd hocrú an son an cumán chuiristeach ach an puck sleas ag deire dá le bhábhar Fhailí fágus sé sin ag deire Oran Fletcher for sé degú lín
And some Cléthe Derna go gonna Clia on a money a shahishud. Good in a Uíbh Shigirgan Kenson a Sturu Stak Moss Vader. Haran Trasnon, Bulama, Taring has stolen Mariesh, Den Hula Egatera. Well, Míchéal Darrigan Sonner. Oh, can an issue for Ila Kivali Kudno at Birna Kata. Contour together, Imashakajona Dawson Stig. Not concluded in his fair and Trossa Kivali, Deshish in the Glana. Didn't come like Andrew Hogan. Lon Cooley, Agus Lechuli Lawrence James O'Sullivan. Ivali or noon scene, can't something obscure Hargahingy, pretty good dash. And ish a Ivali, smack the Gadasic Dara Scully, Ficken Shane Orda Scully, a third phase score like a reached. Or even a love of dash and three kind of chance in ish at Kailte. Galuach eg Ivali, gas Kintuns on loose. Lesha Buckamax on a Kailquinnig, Staka reached, Cavala Jake Mullen, also Shamrogue Mali Hill, smack the Gahalling on Sonic Mullen, Tree Coolin, it's a Cléthe Derna Kukun in a Galava. Okay, Eric should laugh look out. Better going to broach him out because it's Turling to Stig. Like on a piece of custom take Ivali, gas Desh in a Glana. Neshin Kenson and Sean Carey. Fhailí Páirc and Kenson and Meher Stragus. Meekriness Lilov Shalachas and Son Arisha Ivali. For Ivali Cork and Taluna, Richard Ligan Nimmer Tráchtaire Regan Aldorha. Deshima and Son, like Jim Conlon. Eric shoot Taring Air Foril Agus Airstray. GAA counter Straynish. Agus Hain Falls Eric Clarna scored in a quit. Neil score Falls like Ivali. Garden Lena reached and Kenson a guitar out of a Haran Lena agus Began Willa Tave Lena egg Ivali a guitar. Slew a das Ballishtach Howl. On of Willa Leshigown or Hassa. Ivali Gearig Breher Kenson of the Shakara Haran Lena, big puck Schlass and Tave Southern Fork. And cancel of a toka like Dara Scully. Well, I get Dara Toshakane August. Agus Stonegary for 3 Digarish Gadine Oren Fletcher. Touchers Ceannais Cunning Canson Hogan. Neil score Hogan counter in a Kuig. Or yes, because her 4 Beshagir and Canson of Roru. Moss Fader. Couple came Nice. She drew on Hul, but ni can't get Shin reached because Shin Kerrikang or 4 Inish. Agus Shin a Meher Stray reached. Like Ivali. Fanan score Murphy. Hain Fos. Like Kyle Quinnig. Tall Godine. Kernomadon scored Dernock. Cansa smacht the Gadas. Ilor Park. Desher Coolian and Canson Tamonta. Agus Egatera. Own Captain. 4 3 Kanginish. Masha. Galler and V. Crinish. And Dahevlish and Bash Immer Luku Nomadonos. Agus Dahave. Agus Dakratina scored na Heimshu and so Ibarki Nualláin. On Páirc. Agus and Drumcla. House and down. Smacht the Gahalling. He's phone. Kyle Quinnig Renunci. Tremont Stack. David Barco. I can dinner now. Jory Stigach and Coolbar and Matt Watkins. Agus Desh Asian Iglana to Ivali and so. Kirkamon Kirstack Agashud. Agus Egatera Kyle Quinnig attacked in Vouto Anella. Attacked the Machan so to Sean Oak Foley. Ni Foley a Hearn Bekertum Ra Hearn in a session pass. Egatera Ibroche Mac Egatera the Edle half. Ficken Shane Orda Ceathrú Toshin Lashtig. Den Hula Egatera and Lon Tossi. Den to come I common Far common Hamish Stefan. Agus Edle half. Let's score Mada Kyle Quinnig. Agus Sheed and Tain Aaron Tar Air Clarna score in Sagadisha. Hain Oak and in score Fosik Ivali and Pokamaka the Chacht. Like Matt Watkins, it's Anna Ganohoker Father Shix Cool Gadisha. Och Noman Gilek Kata. Clay Carricanish, Queen Goil and Khalev. Agus saw Clea Hannafin saw all to treat Cadis and Bouty, Lackanish, Edlahoff and Dave Vella. And Tashin a Stray Kerrikang and Ish 4 like Kyle Quinnig. And Clay Carricanish Ella Dollarai Comantra Nona Leash agus Luck Garman. Atana Suler Father Gown or Sotas. Das Krinish and Ordon Trastan Unga. Pokamaka Matt Watkins. Taring an Easton Sonic for Kyle Quinnig Jim Conlon. Jake Mullen Eric Brehergown Orhasa. A ton Cossentor Contostic. Brew attack to Jake Mullen reached. Better go make an Tarnatesh. Contour to Goni and saw. Ivali begun in Nervish. Nervi Naquitic Brew Contostic. Okay, Guitar Ishin later come Agus Deshik Ivali tack the mark. Pass. Knock Ravun Garish. Agus Egg Kyle Quinnig. Count guard Ibra Tridon son. Could he Jim Conlon.
agus a iirecht siúd fóríl a ríist. Sin Cúig Ceang inis tá mé stray Cail Chainnigh. Fós chun tosaigh, héana dó gan éon scór fós ag Fhailí. Ceann agus a ríist brú ag Fhailí a bochan amach féin a bhucan. Seo chun Cail Chainnigh. Jake Mullen ag Garrett Tree. Mullen fós a dul chances are cool. Come on, Curshach ag an nómad. Cinúnach. Beidir go bhfuil deis fós. Cail Chainnigh ag lorgan tlitir istig a clúdach ag a deire ar choméigeant ag Fhailí agus ábalta ag glan amach Garród Maher. Anis, imethe tríd agus oberle déanamh an tosaí teachta amach antá. Tá Fhailí agus é sin smachta tá scóraigh tastáil an lán tosaí. Patrick Lyons a dul ruúthar mar choúidir Dara Verricker. Lyons fós a dul an cumán Curshach ag an nómad cinúnach an son agus ráite ag a deire é sin fóríl Cúig Ceang de seansanna anis fóríl. Agus cílín sé sin fós nach bhfuil éon scór ag Fhailí antá I Páirc Nualláin. Scóraigh tastáil chun iad a Ceathrú. Brúmach an son ó Cail Chainnigh an passive amach an dín fear lár Páirc a Garród Maher. Gydín taobh hawl, bhfuil slí isteach an son beidir ag Dara Scully. Fear néamh Ryanach tá sé sin ag taistil ach ríist míchrinnas ag Fhailí sé ceang inis fóríl. Níl an cuaig sin lechhóláidir sa bhír séide ag a tús agus cílín sé sin inis. Bhfuil pocamach eile an son ag Jake O'Doherty. Nis Ed le Haf. Tá Berto Fhailí garda, tá fear Fhailí eile sínta le gortú agus be Cluiche ag tastáil an son cumá ag AJ Cleary tá sé sin scuilte isteach agus tá brat áirde ag a deire. Má se thug sé tamalínach tá fear Fhailí sínta maith an son agus be Cluiche ag tastáilach tá héanam trí inis clár na scór ag Cail Chainnigh agus an adóg séit an son ag an réitóir an scór deirnach an son smachta goáling agus well pass chuirtamach agus thar an trasnánach tá Cluiche ag tastáil inis ó AJ Cleary tá sé gurt an son dos é nómad beag na caite agus ríist go murgach an son atá sé má. Réitóir dúircha cinnte a bhfuir leis Ceannais ar na cosa. Tá sé go brán, pocamach a ríist. Fhailí glurgur dégan chun iad a thógant isteachchan san imirt antá iad sé chúlín chun deirigh agus go leor deisna fórílacha sé ceang na seansanna stréig Fhailí ní héanach bhfuil sellh aá ach míchrinnas a chur isteach ar beidir bhfuil deisna sin cean san íse libre tríd oscailtí beidir inis an son an fód seasta Cail Chainnigh ní léon takeíocht dánáfach ag a deire agus éasca ag Anthony Clifford é sin na glanna do Cail Chainnigh. Seach sa chúng a héin siad. Here brethir tá Patrick Lacey ach anna fís a cosint an trosa ag Fhailí agus glanta macha fad le Andrew Hogan. Droch pass se sin, droch glanna, deis ag a deire Cail Chainnigh, Rourke Sweeney ag scuile féic fer Ghailí Loughlin ach tá sé sin taring fóríl. Tá siad cothar ó héamh iiritaí ar stray séceang an duine ach ó héamh clár na scórte héanam trí a Cail Chainnigh gan éon scór fós ag Fhailí. Beidir go bhfuil deis an trosa seachtí Brian Guinan anam an chomónta ansa in Fhailí ach tá an iireach sin a ríist fóríl seacht gang fóríl. Bhfuil a teachtaí an stadsa in san réamh comórtas bhí gábhua ag Fhailí gcuine na mí agus a gcuine chéirí búna maithe. An son in san chéadmhátha ceart bhúidir líis héna feithile dó séidigh an bhearna slú ar dúna fórna go deire agus an son caiilear go tréna gona átha clíos a cléthe deirnach cara fethe trí gona cúig cúlíntaí ag siar a hain Cail Chainnigh. Deis an son ag Jake Mullen agus tá sé sin tamánta thar an trasnán a ríis an son ag Cail Chainnigh na scórnig teach níos fós a dóibh agus marach a bhain Fhailí cúpla scór lua bhfuil be an cléthe seo imethe as rair agus ríist an a contúirt nuair bhíonn Cail Chainnigh a dul ar an únsaí ansá. An a chosint ar fad an son a ríist a Cail Chainnigh an cúlbáire Jake O'Doherty obta ag glanna agus éasca teachtamach a ríist. Deis an tros ag Rourke Sweeney ceann deirnach ar fóríl tá crinnas níos fearr leis an muile ára atá agus a ríist go leor scórálathe cethir as seisir os na tosair clár na scór go dtí seo
ag Kyle Chainnigh gan duine ná Jory fós ag Fhailí agus iad driblód cartan sa. Ríist cinnto Tráchtaire ag Fhailí ein dulcan caianamh lena bochan amach féin an sa. Héna cuaig atá ag Kyle Chainnigh ar chlár na scór gan éon scór fós ag Fhailí an sa. Nes beidir gúil deis. Níl ag beirteiste go héobh tosa hi Tá mé miste gimmert cluiche pelle bhfuil bheith gád in sa meise ceir cumad chun tosaigh ag iarraidh brethir sin tá dara scollaí ach ag deir tá clúdach anna bhathair naisian son ag na cuid agus deis é glanna tré Jack Dollard. Et le haf ag irrigation na smachtú, beidir go meid an tarna deisian son, ní léon tarn to turn réitor agus ríist an lán tosaí fear mór tégur láidir sethe siar hain Kyle Chainnigh Steach sa lár, beidir gúil deis agus slí tá le hafamór David ag glór an tlitir ag deir Jack Dollard ag scuile fé agus má imín sé harann seas ná an biú well denan ag deire sáíirt ag Jack Dollard ón ngleann mór héna sé in isise Kyle Chainnigh gan éon scór fós ag na cuairtóirí. Is Fhailí gur brethir gan árasa ní léon cailísin san James O'Sullivan Fhailí siar hain sé siúd agus tríle siad chatta seachar Dave Howell ag a bhar lár Páirc Garród Maher nes tá Cluiche níos fear más féidir brethir a slitir obair le déanamh an lán tosaí Patrick Lyons stig ach ag deir tá Kyle Chainnigh anna chumpórdach I meas na gosantóirí go dtí se glanta ag Jim Conlon ach tín fear lár Páirc sin é Ben Nevin ó Uíbh Countáin agus a ríist ochras dígras smacht am lán ag Kyle Chainnigh ar cuasaí go dtí se ruúthar maith dhéanamh ag Patrick Lacey héna hén go dtí se Lacey agus tá sé sin harann seas ná ríist héna dó inis ag fear Dixborough agus an éascar fad ag Kyle Chainnigh. Sé cén sa tamántiste tá beirt tosaí istigh ach tá clúdach ar aus an dana Kyle Chainnigh ar naisian son Míchéal Hearn ábhailte chuirtín fear lár Páirc agus bar chódal ar naisian son fear le taithí seinseir teachtamach inis Evan Murphy sin Mikey Rowan a hosting an Rory Garrett gur tú chur I siúd as an immerton sa tránóna inis deis ag Kyle Chainnigh a ríist Anthony Clifford tá siad cliste anna éifeachta chu fad agus Clifford ag aimsú agus Cillian sé sin an tainge bháin nach bhfuil ar chlár na scór ó héobh an tosaí ná Ed McDermott Clifford an trosa. Deis ag Fhailí an ceantan ag Mark Mulrooney bhfuil tá scór ag tastáil go dóite ach farír tá sé sin tairringe ar fóiríil 8 ceann de seans an is ar stré chuir na gcuithe sa chéad le ach cíonn tú gan duine ná Jory an san an aice le David Barco agus tá sé seo ar nós cluiche tréáil agus tá seo Barco ag aimsú ó chlárach agus well muna bhain Fhailí cúpla scór go luath ag an cluiche seo críochna ag an rise. Nes Ed le haf. Cúlagus Naigúlín gan éad scór fós ag na cuairtóirí sa Barcí Nualláin. Teach tríd an son Ed McDermott an tainge bháin os na tosathe nachhfuil tréis scór ag aimsú go fóil. Deir go meid chud aige can é sin chur I gceart go cinnte. Fhailí a tríd inis. Leis an ceann sa smacht agus deis ag Fhailí dullar an ansaí ach gan éon crotrómha ar na tosa go dtí seo. Pís skillan san ag órin Fletcher ag iargé chur chun tosaigh a ríis gan éon takeíocht istigh annaige agus banistíocht ar aus ag Kyle Chainnigh a meas na gosantóirí sin glant agus nasc ag Jack Dollard ach an nummarcha beag an ceann ag Sean Óg Foley. Sean Óg Foley amtla sin a smachtún pass Steach sa Lawrence an agus brú teachta ríist ó Patrick Lacey cúlagus gá cúlín ag a siúd ach Fhailí ábalta sin a glanna Sean níos fear. Wacha fan le AJ Cleary. Tá sé chó dínar an sliver vagadín taobh eile. An Cluiche se ábhrí níos fear. Spásan san beidir ag Sean Carey. Gardan lína. Tíre chumad leistigh. Tar sé fé cúlín. Scór ag tastáil go dóid agus tá sé sin. Ag a deire harann seasán an son ag Sean Carey. Well, thóg sé 9 nóméid díag chun an scór ag aimsú ach ag a deire tá sé ag Fhailí agus scór má chun na cearta thart a Sean Carey leis a ganson.
Cansa squeal the shock agus ag turling tak an cool bar obla sin a smachtú gent go mai Derek Matt Watkins. Fós Bjarne substantiúil go mór idir na fórna tá. Ein Chúlín tíig Fhailí is beidir go spraigh an Chúlín dearna cíd. Teach an tosagan son Lee Mór Reardon. Her se hen se siútí Fletcher cems fear contúirte atá cá. Her se rísin sotí Lee Mór Reardon a go ríist Cail Chainnigh a déanamh go má. Cansa Cail to áfach agus beidir go meid slí tríd an son. Ag Fhailí díreach in aice leis an réitor ag scuile leis an immert an tá. Agus clippert beidir go meid gán slitter lorg ag an réitor an son. Colin Míchéal, ach tá sé sásta ligant an immert Tráchtaire ag an áúrtha. Shellah Gardan Lína Howell agus gent go maith son ag Evan Murphy. Dá Cail Chainnigh agus tá rád a shore can an slitter car chasnig a deir round hadultin cool bara. Agus Jay Doherty fihin obad abal to Cail Chainnigh chur an únsaí iste count contour to get turling Deshan son ag Edlahaf ag a Dere Ed McDermott Chasnan cool agus Creekna an éascar father fadan son ag Cail Chainnigh an tarna cool aimshan son a Craobh an Cossin Shinny and Kesht Imeshtachans and Leantán agus an Far Céine Patrick Lacey ag Creeknú sin dó a dó ag Far Dixper inis agus Cail Chainnigh as rarcar fadan so Cluiche Uíbh tríd Ed McDermott an obair crew dent go siúd fad na talúna go dere agus Patrick Lacey leis féin abal té Creeknú isteach an san Leantán dó inis ag Lacey. Ceathrú an Forest Páirc a stad seo Fhailí i grúachás an tá. Cail Chainnigh a teachtar ríis tána tosa ar raus an down. Písa má cosint an trosa ag Joib McLachny. Tríd a ríis tá canarach ag tastáil. Díreach chun cuasaí a hiúnú dóibh agus cúpla scór chur clár na scór go dóta sin hastíí nó na cuairtóir inta. Sean níos fearnis. Dara Scully. Anna físa cosanta ag Cail Chainnigh agus dí halahúma cíntón son an scill agus an clisteacht ag Fhailí. Trasnang a dí Jake Mullen. Mullen leis go máin an áirte níaríonn leis agus ag Dara Andrew Hogan abalta é sin a smachtú an cansa Cail tar ríiste ag Fhailí. Macha fan Anthony Clifford ag fécint an áirde sin cúlín tí ag idir an fórna agus an cluiche seo well ag macht go mór ó Fhailí agus stadse. Sin an tarna cúlín ag Clifford agus an cansa Uíbh tríd ag Andrew Hogan ó cool dire. Count the four club in the money at Fhailí. Clipper to reach to Ascar de Lor Parka. Dacarty galore and son ag Rory Breher again son. Well, ag Dara Fhailí attacked amach. Then we'll check Kyle this them go well. Or into Shaden Raytori and that August Ceathrú Stache. Actually fine a galore Cail Chainnigh agus Spórt in David Barco. Continue ná Jory Moran in Achillesh, tugann sé fé Chúlín é héin agus tá tarna Chúlín aimsean son ag a Bharlár Park ó Clárach sé Chúlín díag in Ismar Arasport. Dó a héin díag ag Cail Chainnigh anna chun tain Chúlín súra goháin ag Fhailí go dtí seo. Pucamach a ríist ag Matt Watkins. Ferris Mola Shellah go dtí seo ag Fhailí bicinta. Leis an cansa bailthe ag Brian Guinan ó Cail Cormac Chailachi. Fós le Shellah, trí le sé Chúlín. Iling céir go má, féhrú an cansa ag taistil go contúirteach agus ag a deir thurlingt ach isteachtaí lámh a Jake O'Doherty agus an cool bar ábalta sin ag Glanna. Cumán chuiristeach an son. Bhí sé sin déanach an son go cinnte ag fear Fhailí agus an réadtóir Colin Míchéal díreach an aice leis an immert an son. Bhuaile séir le teachta ag Cail Chainnigh. Cuoine go bhfuil siad immert le córa chuíthe in san chéad leathan tá ach tá Forest Páirc olmhór oscailte sé Chúlín díag agus cuairtóirí I triblód ón tús an tá. Cail Chainnigh a teach tríd a ríist. Deis an son ar cúil eile agus é neadathe aníisiil a réigean gan áirdín sé luair go Luain an son mar tá Cail Chainnigh as rairc ag stad áirithe seo an tríú cúil gafa tríd an son agus sin ag ruairt Sweeney sin cúil agus cúlín ag fearghailí Luain agus nai Chúlín díag atra tan cléthe seo beag na cart. Cail Chainnigh a teach a ríist.
Seachún oscailtíigh Anthony Clifford an pass chur tríd le scill Míchéal agus tá sé sin imethe seach sa líntáil bhfuil tá trí cúil inis ag Patrick Lacey tá an cluiche seo thart níléon ceist fé. Pass áling a ríist Cill Chainnigh glán in Oachtar rá cúil in imimecht nómad agus bheag trú agat Uíbh a mahanson. Rud is mó hastín ó Uíbh agus náisiún an Oklahoma. Better go deisir an tarna cúlín an countson Ferrer Fhailí Brian Guinan, Neil Aenrod, well like Turling Garrett, Neil Scoracha. Agus Cill Chainnigh teacht a ríist an countson tá fear sam reis agóníocha tá léamh anna bhthir gléthe tá an countson Haran Lína Cahar Haintíag ag Cill Chainnigh gan an tain cúlín amháin gotí seo agus solas gal an lei idir na fórnan tá níléon ceist. Tá ar neiscin sin thugta Uíbh tá AJ Cleary. Rá chulín agus fethe idir na fórna bhfuil bheadh Ashairí Lazarus ag tastal chun éon sean sa bheith Uíbh. Seachún a ríist Oran Fletcher. Chur cumán Coristachans agus déint go mbeidh Míchéal Hearn. Nes sé count good her nash Ben Nevin of Oliver count on Trasna Hain Sheshud, Count Ishil touch the glor cool elistig, Began Clisha, Kinta Creek na Fe Laham, Marlana Shidloha, Count on a reached, Egg Paddy listed Tame Harva Tokalesh, Shin Tree Coolagus Tree Cooling Nick Fire Dixprint, Agus Ard Clihet Katisha, Egg Cill Chainnigh Instant Tossa Akahara, Kara Coolagus does Ain Cooling, Gonna Ain Cooling a one and so. Raibh na cluiche beidir níos déine ag Cill Chainnigh búidir céad lá chun Kyle Dara agus an son cóscóir le Lochgarman has de cúlín déine chun bhfuil séir ó Patrick Lacey chun an cluiche sin a roiint agus an son ce gur Kyleidir chun na gaillimh bhí an lús a bhfad níos fear an cléantá tránóna David Barco agus an tríú cúlín ag a bhar lár Páirc ceithre cúlín agus fethenis idir na fórna. Trínomad de gona an fácha sa chéad lehansa, sa cluiche Laighean nó cluiche Ceathrú gan seile, tá líis le Lochgarman agus an son tá an ghaillimh agus átha clia fannach go faideach dos na bútóirí gur na cluiche Laighean clúdach maithar nations ag Jack Dollard. Cill Chainnigh in Oachtar in Gahéin ád ar fud na Páirc, scuilte tríd an son ag Evan Murphy, ag glóra Lacey ríiste an son. Cean son ag deire, smacht go deas agus glant ag James O'Sullivan. Tá scóir tastal go dóite ó Uíbh antá. Na spread goil deis ag Dara Scully, fécinn sé náde Iarach Scully agus tá sé ige níos fear an son ag fearnéamh Reinach. Tar na cúlín ar clár na scóirnis ag Uíbh. Rís cinnún spás marcáil anna bhocht ag Uíbh antá. Scuilte seach ag Jack Dollard, cúlín níos luútha ach tá sé sin tarring ar clé agus ar fóiríil seach ag na seans na caiilte sa chéad le chumá ag Cill Chainnigh. Tá 8 gréibh agus fithe de Craobh go Luain pút go siúd. Dar nó siad na championí rathbhú de Craobh na bliana sicata agus son chud a ráidtí Craobh na hÉireann agus scrisclán ceartint ag Tibredár an ortha. Seachún Patrick Lacey ríis 3-3 aimsethe 3-4 an cad é mar scóráil ag éon amání in éon leatháin de cluiche. Or Dimmerton Sonic Patrick Lacey. Cill Chainnigh a ríist agus Anthony Clifford. Seachtaí Jake Mullen. Ó club umráte Cill Chainnigh sin na Shamroga Míchéal. Obair le déanamh Howland son. Bhí obair le déanamh go cinnte tá si de cuineamh ar cúil eile tá mé cappa Jake Mullen le Hurricane ach ag deire. Yes, well, cúg muir amháin, don bhrát, cúig muir eile ar aghfuil sé ar fóiríl. Well, tá an réiteoirdal seachanis bhí an muir ar an taobh gur cúg an sliotar isteach, cinnte go raibh sé ar fóiríl, bhí an muir eile dul féin mrat. Ní dul gan inse difricht mórrád in áíire mar tá an cluiche seo. Tá bear an olbhór atara, tá siad dul i muín agus i ggur níl i chéile an son chun fécintar an mré agus ag deire tá muir dul don bhrát is dóil se. Tá an ceant an cadathe agus iirecht
an son ag Jake Mullen Haran trasan san go raibh an a lús fé Cúlín agus fithe máise idir na fórnansa. Cail Chainnigh a rís tá siad inóachtar in gohéan áit ar fud na Páirc ansá. Tá mit san nóid arna go náim ní bheith mór an le chur leis ní líon chóir le feiscin go fóil. Í Fhailí in eise tacht an fear leir Páirc Seán Carey duine de bhirtar chlár na scór. Thar se hen se siúdí Oran Fletcher cén má choristeach go siúd. Obair le déanamh is an tosaí an centa well cail sin na cosar feag second beag an tarna deis an sonnaige. Bertó Cail Chainnigh sin an difriad anna clúdach agus an ar an áitiúla teacht éon uair bháin eile. Ní léon dúláán fuite ag an for an áitiúlan sa tránóna road a lésaí 8 gang ar fóílann sa. Tá mí dúrcha dá le seachtí am cútah gorta an sa. Ní léon chórtha feicithe nó fógrathe. Ní mór an a bheith. Smacht go háling a ríiste Cail Chainnigh. Mac go le Jim Conlon, nó ní Conlon le Verachar. Nómad one, atá fógra an son ar an gléis méid a gotha, tá leada sin cata se chunga rís Patrick Lacey, ard céad leithe siúd, ní féidir leis rudar bebban os ceanna dhéanamh, sin 3-5 ag Patrick Lacey, is stig leis héin ón tús, ard céad leithe siúd, agus Cail Chainnigh glán inúachtar níl éon cheist fé sin. Sé Cúlín agus fithe idir na fórnansa. Agus leis sin an adóg Lahama Sétanson ag an réitor Cail Chainnigh glán inúachtar an céad scóir an cléthe cúl ag Patrick Lacey fuair sé gá ceann eile cúil eile go maith Rourke Sweeney ach tá Cail Chainnigh as Páirc ansá I Páirc Nualláin. Tá sé Cúlín agus fithe idir iad héin agus Fhailí ag cléthe ceathra ceanna sí Fhailí agus in áiríre tá sé dachar éon slí a dheisc international. Scór Lahama ansá I Páirc Nualláin tá Cail Chainnigh glán inúachtar cara sé díga go siúd nád a dó ag Fhailí. Corna Guihe, Patrick Lacey an fearras contortí go dtí seo ó thaobh scórála dó. Lacey fósta le dor cúl! Ó cad é mar cúl! Sáiristeach an son tá cúl beidir eile ag teachtain sa Patrick Lacey garisteach iling an ggéir! Well, cha sé bheith sásta leis an cúlín. Sin é an fear contorteach deachach ag tar ed le half. Fiochann sé an orda, féhrú tá sé sin leistig. Den chúla ag tar ag an lán tosaí. Den go maith cuman an son go maith ag AJ Cleary tá sé sin scuilte isteach. Agus tá brat orda ag dara. Má se thug sé tamalínach tá fearíomh chuig Cúlín ag siar a hain Cail Chainnigh. Deis an son ag Jake Mullen. Agus tá sé sin tamánta Haran trasán a ríis. Deis an tros ag Rourke Sweeney. Ceantarnach ar fóríl tá crinne níos fearr leis an muile ára atá. Agus a ríist go hafmór Davelín ag glóir an tlitar ag tar Jack Dollard ag scuile fé agus má mín sé Haran trasán biú. Well denan ag dara. Sáir ag Jack Dollard. Smacht am lán ag Cail Chainnigh ar cuasaí godíise. Rúthar maith ag Patrick Lacey. Héna héin godíise Lacey agus tá sé sin Haran trasán a ríist héna dó an chur. Is siúd as an immerton sa tránóna inis deis ag Cail Chainnigh a ríist. Anthony Clifford tá siad cliste anna éifeachta chu fad agus Clifford ag an Carey. Gardan lína, tíra chumá a leistig, tar sé fé Cúlín, scóir ag tastáil go dóid agus tá sé sin ag dara Haran íiste ceann contour ag turlí deis an son ag le half ag dara Ed McDermott trasnan cúil agus críicnathe an éascar fad an son. Is sin a smachtú an ceann sa Cailta ríiste í Fhailí. Macha fan le Anthony Clifford ag fécinn an orda sin Cúlíntí ag idir an fórna. Gan duine ná Jory Moran in aice leis, tugann sé fé Cúlín é héin agus tá tarna Cúlín aimse an son ag a bhar leir Páirc ó Clárach. Sé Cail Chainnigh a teach tríd a ríist. Deis an son ar cúil eile agus é neadathe aníisiil a réigean gan ordaíonn sé luair go Luain teach a ríist. Se chun oscailtí ag Anthony Clifford an pás chur a tríd le scill íseal agus tá sé sin imethe seach sa líon táil well tá sé glóir cúil eile stig. Beag an Cluiche cinnte críicna fé letham má leanan siad lótha ceann san a ríist ag Paddy Lacey tá mé Harbheith tóca leis. Gur caiilidir gunna na gailbh bhí an lús a bhd níos fearr ná an cléantá tránóna David Barco agus an tríú Cúlín ag a bhar leir Páirca Ceithre Cúlín. Na spread go bhfuil deis ag Dara Scully. Féchann sé an orda Iarracht Scully agus tá sé
Níos fear an son, number one, tá fógur an son ar an gléis méid a gotha, tá leada sin cata se chunga rís Patrick Lacey, ard céad leithe a siúd, ní féidir leis rudidir be bunos ceanna dhéanamh, sin trí
Dowling don Tráchtaire in an a dara Vericer agus an tarhuile dénta meas na dosathe agus well Patrick Lacey for 3 cúigi an semach as an buinte an Páirc a chuid sé dénta so John Óna sé Greg Kelly ó Gailí Lochlan a bheith stig in áid siúd don Tráchtaire hansa I Páirc I Nualláin. Sé cúlín agus fithe idir na fórnantá agus well nuair chuinín tuairneisian sa rábhlíonn ó hin bhuaigí bhálaí Craobh na hÉireann go dainantá a gcuin na hibredáin. Is mór an differ idir é sin agus inneomh agus solas geal an lé idir na fórnig an mrise begla feiscin le córgaí an féidir le híomhálaí tridéigent a haspáint in san Tráchtaire tá sé dechar a dhéiscint éontlí ar neis canné a bhuachant ach fiú daimach tá spáint is éigent ó Iran Leo O'Connor sam go dair sé sprid éigent dóibh agus ní mórnis tosnú le cúpla scór an ceantar níos fearr a cail chunig ggéirige sin a go ar neis a rísan son. Slúid as bailisteach san ordáin trasnúing antá Tróna áling ar lún sira baint na bealtainna cail chunig a Ceathrú sé gimar na gaotha in san Tráchtaire a bheisle gimar tá spás an son ag David Barco ó sa chórmach 3 cúlín Cicéadla en isteach a le Rourke Sweeney cool Cicéadla an ceantá stoppa ortsábháil istig an son ag Matt Watkins cool a bhíar ainting an son ag Sweeney tá sé go airneis better go méid deise gcónaí an sa Sweeney ag Garrett Street fad na talún tá sé ag glóric ag Curt Street tá sé ag glóric cool lua ach ige deire bhuiile chuí féidir go seaca bheith anna Cail Chainnigh a cúpla deis ar cool istig an son agus ige deire an líród le Tráchtaire. Substitution on the Offaly team, number 17, Caelan Larkin, replaces number 2, Sean O'Foley. Má sé an Ceathrú sin ag an mrise dénta gíomhálaí Caelan Larkin tuc isteach in anad Sean O'Foley ach an bhuiile chuí féidir go seaca agus an deis ar scóirnis le teacht ag Rourke Sweeney cool agus coolín feite ag fear Gailí Lochlan Cicéadla ba bheag ná go raibh cool eile an sonnig ag sábháil úntaach déint ag Matt Watkins in is seachún Iarracht Sweeney gona na cuithe leohanna cuithe town sin eile agus stad seo an Páirc ar ásansa I Páirc Nualláin. Sweeney leis an mhuile agus tá sé sin leistigh den chuile bhuiile maith go siúd Cail chuinnig a teachta ríist Jim Conlon tá sé den uachtar fud na Páirce deis a ríist an bharí aimse an bhuiile chuig féidir a seaca go Rourke Sweeney ach tá sé sin tairngethe ar héad an lábha clé agus ar fóirí Laighean de seansan is ar stré Cail Chainnigh. Special go maní le bhuiile séir a bháin den semach tugus a clé se an réiteoir Clean Spórtúil ach an éon taobh ag an am céine. Tánta de ganta Cail Chainnigh a ríis seachún fear leir Páirc a Barco ag Lord Jake Mullen a stig agus sinna me Haran lína agus me an puck sleas ag Fhailí. Comers an línach smacht ar náise Cail Chainnigh an a láidir fad an fear tháinig a seach an mrise sin ag Greg Kelly ag gur get McDermott thóg na seach san immert ach Fhailí abalta sin a smachtú agus deis teacht amach tarringt trasnans an gan ceist tar na bhuiile séir den cléthe agus seans go méid cáirte le nocht a chumar ar Cail Chainnigh bhí sé sin díreach in aice leis an réiteoir an captainad McDermott tá á lurg ag an réiteoir an son an réiteoir tróna na Colin Míchéal ó átha clia agus den amach méid cáirte bhuiile bronna ar captain Cail Chainnigh antá. Jan réiteoir míú tarringt trasnans a beáin scuilte agus an captain I meisteach an leabhar an réiteoir antá. Bhuiile séir máise ag Fhailí tastín scóirní le gá chúlín aimseach ar fad sa cléthe agus iad 7 cúlín is fithe chun deireadh. Ag lorg Liam O'Riordan sin an captain godain ag Fhailí Tróna a chana chosint an son ríist Cail Chainnigh brúach chuir bhfuil éon bhuiile séir níl go deire deis an trosáid Sean Carey for sin chéad cúlín dómh tá ceanna leim sin son ag Carey aber bhain son a hiile de sin ag tastáil Uíbh Fhailí scór maith go bhar leir Páirce
Is Cail Chainnigh Ceathrú Tráchtaire leis again so. Okay, get there a dish. Jack Dollar dish in a Corshak Gamarga is in Tossa a tall Cobri Vigloric Jake Mullen a Stig Neil Shege better man can turn it dish Churro Ivali Tasher Nash Jake Mullen a Garretry better will Oscar Dianson Agus Desher Coola Gadera Greg Kelly Tashe Shin Nadaha Egadera Inson Lean Ton Agus Greg Kelly a Gaim Shoe on Caharnoon Couga Cool Gadain and Ish Egg Cail Chainnigh Agus and Farah Honig a Shaka again Risha Inson odd Cart a Rish near of Insights lehelasach a bantle Cail Chainnigh leis again so on pass took a mark agus ag dara Creekna a Greg Kelly cool over a coig Uíbh agus Astra Cail Chainnigh a Tráchtaire Banashore Henry Shefton a Farishach a Geiron Tavelina Tosga McLean East Dane and Kansas Squeal the Shock ag Anthony Clifford agus an trio Coolín I'm Shay Clifford score my Helens on a Cail Chainnigh Trucha Coolín Glan idir na forna Lace Cart authority Valiant off our ear Pokamacharish take Matt Watkins Ishin Buntarnashik Jim Conlon Iglor Mullen Lashtig Cosentor Contosig and Trossa Glantagamahiki Fhailí Tarrant Squealtagamahanson Ugtá Deshig Oren Fletcher Scoring Tastal Godot and counts on Knees Fjar on a Coolín Fletcher agus ag Fhailí Macarish and son Jack O'Doherty Smacht the galling ag James O'Sullivan Canner ag Tastal in a Shona Courtory Hargahinga agus Evan Murphy Rihar Nash condition a Smachtú and Coolbora con Carula agus Jake O'Doherty nish con an count on a Glana do Cail Chainnigh Nai Gulín agus fehe idir na forna she Cail Chainnigh na Champini Raha agus iad sa tór átafunt macans na Cluiche Laighean tá átha clia cáilethe agus an Ghaileh cáilethe agus ag an Mrisha if you look Garmin ag fecin gomach gona lísh sa Cluiche Ceathrú Canishella will Calishans on Neil Adair and Rachor agus Josh Dowling Abeltish in a Smachtú agus a Glanish stock of le Jack Dollard Cluiche Mahimriga Shoot Míchéal Hearn initiative of Dulcan Kain Madison quit pass all in Tredenson Smachta in a law of Greg Kelly cool again on Mrisha better will Deshanson reached Machti Jake Mullen okay shin Imahamak by will a cool Vedriga Shatska le Tachta Gadera and Cail Chainnigh Nos for Cail Chainnigh goni na cooler reel agus shin Murtha Jane na quit Hogan so Tranona cool I'm sure Tree Kang son tagas chéad like Patrick Lacey gadaina tá bunta ag an Risha tá achhuiid Jane agus trí cool I'm sure aga tá panel an lauder ar fada Cail Chainnigh Rourke Sweeney for Coolín Uána bhfuil cool Vedriga Shaska hana féin Hen I'm sure chomach nimmer toscailte Kent an Isle ach tá sé ige agus dúra Karen Trasnána go deire. Héna trína sig Sweeney. Is sin na bhábhar Cail Chainnigh a ríist. Nis Kent an trasna go dtí Mikey Rohan. Spásaige Aumaige agus tá sé sin ag deire leistigh an coola scór maithant san ag Rohan leis anadí le teachta seacair an Cail Chainnigh an son an réiteoir gur go an pacamach tóca ríist fear le taketeach ar an Fhailí chumá sin é ihar fithe héin Michael Dooley agus cíimiid again second cé tá fág an na Páirc Fhailí agus is dólam go bhfuil Bert taketeach ar an Cail Chainnigh Jómid an fógranis ihar seacht tá mé de Fhailí sin é Brian Gainan
agus Substitution on the Offaly team, number 21, Michael Dooley replaces number 7, Brian Guinan. tá sinna going cíimiid gan sa sungur Ed McDermott tá methe tar an Kyle Chainnigh. Bhí sé cárta buí agus níl éon bhfuil dómhan sa Tránóna agus an Fhailí tá léiteach na David Páirc ó ríist. Fhailí na seinseir níl siad tastal agus tá seo. Iomána from Spórt replaces number 11, Ed McDermott. And number 17, Kevin Buggy of Aaron's Own replaces number 8, David Páirc. Má Kevin Buggy Tráchtaire ná David Páirc agus bhar fiche trí sna Fionn Mahoney stig in anad Ed McDermott. Seachún Kyle Chainnigh a ríis an ceannig scior thar gainge atá Fhailí agus James O'Sullivan ábalta sin a smachtú agus a glanna. Chur an sonnig Andrew Hogan. Tá 7 gréibh Luain búte ag Fhailí go dtí níonas ar gá ceanna sa chéile. Gábhfuil agus a fiche trí agus a fiche cethair ach I bhfad ón na buach feintí sin atá siad an Tránóna. Kyle Chainnigh ar levéil omláin eile ón túsan sa. Nis, bud go bhfuil deis. Can sa cur tríd a Gordon Fletcher. Agus an tarna cholína go siúd for Kyle Chainnigh. Tríd cofadile Kevin Buggy. Spás ag os close to Coran son ag Buggy. Deisir yes. Pass tugga agus Kelly ag lur cooler verdó agus siúd. A bhí clúdach Maharnashik James O'Sullivan is Fhailí ábalta sin na Glannan son. Ach a le Lár Páirc agus Sean Carey. Péir de cholíní aimse go siúd. Scuilann sé fé ceann eile an ceann son ag taistil Shonís fear. Ag fós bearna Ulvar atra an tríú cholínan son ag Sean Carey. Gá ceann as a chéile Fhailí. Céadúr go bhfuil le héad déanta sa Tránónacha. Pacamach a ríiste Jacob Doherty. Parvún Cain. Smachta Galing. Ag Ruark Sweeney. Tá gimar gomadómh na passanna chóúntaach ag Kyle Chainnigh an Tránóna. Anthony Clifford. Cassan sé. Agus tá sé sin isteachtaí Lávan Coolbar Matt Watkins ag deire. Tá far Kyle Chainnigh a fáil Corlais fós am a bar. Ach an immert ag leanúntar agus Fhailí tacht. Trasna fad na talún ag Evan Murphy. Girgé smachtún is tá Jack Dollard ón Laighean mór. Rint marthirí malach a chéile an son ag an ceansa Kyle Chainnigh a ríist agus an láidir ar fud na Páirc ag Cluiche agus Dúláin agus Córic a bhd níos déanana ná seo bícinnte. Dyn taobh so Iric Jack Dollard. Jake Mullen an teachtamach in seo bhailú. Cúpla céim contosig ní Jake Mullen tá an godain ach Fionn Mahoney. Mahoney, Ceathrú, Bert Tunach leis ach ag deire seachtaín Coolbar a ríist agus deis ag Matt Watkins é sin na Glanna. Trí nómadí catas tarna le. Fhailí tre Sean Carey better in this fair Páirc acu. The Garrett Street rounder yesterday or Clare Hainch Deshan Sagi Fhailí ar cool agus ag dara ó Míchéal ar Límór Reardon an captain Tíra Karen Chasná a couple orlik níos Isla agus bheoh sé sin imethe stachans an líontáin ach pass má chuirla chéile agus bhfuil sin trí coolí nasa chéile inis ag Fhailí. Cúga fethe gunna 7 gúlín. Fhailí ríist. Gan éon cumán an son an lábhaigh Míchéal a Hearn. Ag gur brethir a slitter. Denósa an réiteoir gan an adóga héidir nuair bhíon clipper mar seo ón tús. Fhailí ag feabhsú go cinnte. Can sa stoppe agus deis go Derek Jack Dollard ag Glandóibh. Gordon Lína. Girgé smatú tá Fionn Mahoney. Agus bulas le dimseach nach bhfuil an tríú bulas sa clé ar fad.
an tá Tráchtaire. Teach trasna tá Rourke Sweeney. Héann trí go siúd sa clé go dtí seo. Bhar Gailí Luain. Illing Geir go cuinig bhfuil an córa cuithe sa tarna leithigí Fhailí. Beag an cabhar dómh in áiríre. Iirecht Rourke Sweeney, bhí sé ag cleachta sa cúil céine níos luatha agus ar clé go deire. Sin atá ráite agus deag na chansan ar fóílinn is sé Cill Chainnigh. Leaslí tríd an tarna le. 8 gúlín agus 5 idir na fór na fós. Sin ráite tá feabhsca cinnte Fhailí sa tarna le. Ag trid agus an ráte ibre níos fear agus well beag an intín an son. Céimena sa bhreis agus an buile ar amach le teachta Cill Chainnigh. Cool bar Jake O'Doherty can cancel on Hogand. On a déile Ceathrú ní Fhailí. Sin ibre fithe dó Oisín Carroll ó Kilcormac Calachi. Agus round agus bugad timpeall. Number 22, Oisín Carroll replaces number 11, Liam O'Riordan. Sin captain Liam O'Riordan atá déanamh Laighean taobhlín ansá. Dar nó banisteoir Fhailí rístim lína ná Leo O'Connor, thug sé blianta Ceannais ar limnach féis, thug sé blianta Ceannais ar bhuiós na seinsers na Comáin. Agus an son le couple bliana nús an sohin Fhailí. Craobh na hÉireann tug go leo gábhlín ó hin. Cill Chainnigh a ríis an son agus de sé Kevin Buggy. Tá sé ge. Scór maith an son i Cill Chainnigh. Ríis Cill Chainnigh a teacht. Golóir marthirí narca chéile siad Bertie Fhailí. Atá is meas an son de hitring ar fad a tharla sé sin. Agus tá Jake Mullen sínta chomá. Ach cligan na sulma bhúla gona fi chéile tá Joey McClachny sínta. Fear chúl dire. Agus a ríist go merigach a teachtar neasar na cosa tá Jake Mullen. Creata chomá treis an ceann ára son de hitring ar fad a tharla sé go leor cuirp stigan son ar tháinig a slitar isteach. Andrew Hogan a ríist go merigach a teachtar na cosa. Agus, well, ní mór in iste le Cluiche, tá seach cinnta go bhfuil gachtainna go bra mar derm sin McClachny agus go merga fós atá Jake Mullen, tá Mullen fós, well, tá Joey McClachny chun bheith imimead an Páirc sin atá ráit an son, tá achhuid sé déanta agus fécin Jake Mullen create go má chomá an son ach de chitring ar fad a tharla sé sin go leor cuirp nuair tháinig an slitir isteach le chéile agus mail bheag an Ceannais I Páirc Nualláin an Green I bagar teacht amach ach ahra le din bhríos an sonnig an dáhéimh ansá. Se tá McClachny gurt agus ar leachos fágan na Páirc an son agus ní go roimh ach irid atá Jake Mullen a fiechant má se go cliste ahra dhéanamh agus stáid seo ag an dáhéimh. Leis an tairú tá déanta Fhailí iver 9 Takeisteach sin ag Conor Berry. Substitution on the off the team, number 19, Conor Berry replaces number 4, Joey McLaughlin. Leis tá Jake Mullen an taldaín taobhlínach. Se tá onadí Takeisteach an áitsúd an isis cimid again second. Is dom go meise go brach tá sin níos fearr bheith cuairmach na níl agus stad áirithe seo. Temporary substitution on the Kenny team, number 20, Louis Raggett replaces number 13, Jake Mullen. Leis ahrú sealadach má se Cill Chainnigh Louis Raggett, sigur feag Tomlín a rénos in on Jake Mullen. Bur se beag sin immer se chun Cill Chainnigh a ríist. Ben Nevin ó Bhailí Countdown. Grí Jack Dollard an hiúna crucha siúdar cuasaí antá. Ed le half take amach na ceann na smachtó. Ciún go má beidir. Renashtí Rourke Sweeney anna cléir fad immerga siúd.
Sweeney fós a Garrett Treed. Takiíocht a tastálan ish, stracha begánín. Well, I get Derek Rottager Comanche and Slitter Roada. Bullis here, Macla Tacht. If over Ivali. Den Umbragus, Ryan secondary, top walk at the Canal Mansa. Nualláin Keshfin Turret, Kyle Quinnig of Egan Bua. Confederate Ivali, Crutneys for her Clarness Course, in the Hastine. And Retreating Sunday, Oren Fletcher Hain, August Sean Carey, and Vertus Fiori, Ivali and Such Onona. Kadeen Onadi, Oshin Carroll, Den Hula, Bergwillan Praba, if over Ivali is Stig. Cousin Torbegon in Colletuck will Bulla Erica Stigan son Togadain Bulla Erica agus and Cart Kintig and Rachor Far Ifali Taringa Chun Talún Stig Instant Caranog agus pe Carta become le tacht an Ishchoma Iver Naidiag Shatton Farta Dribloch and Josh Dowling agus Nualláin Keshfeshin Hannigan Slitteristach Tan Carta Dove to Sponta Shat Carton Sonnigan Rachor, Vishishin, Kalishach Stigs, Carnog, Eshin Emet and Fark Neil Falkak, Den Omad, by couple of Nomadam Kult of Garta, Ach, Nianisha Interfree Moron, in our ear, Egastad or Hishop. Again, Bulla Erica, like Andrew Hogan. Tradition cool, Stigs, Kulos, Corta, Jacob Doherty. Canso Bultagas, Bultagama, Shaxon, Angak, Cool, a has to go Doge, and son of Uíbh I'm Sheikh Andrew Hogan. I guess the Rudavag Uhanish na Crutneys for her Clarness score. Uíbh Kintonese Fiarens and Tarn Lahansa. Achvin Dival Fadenta Kyle Quinnig in St. Cade Lahansa. Uíbh reached. For Yemshkin Cool, Dean Lawn Tossie, Shne Patrick Lyons, and a Flachal Dainter Shud, agus Desh, Kevin Buggy Taktamak Leshigansa. Quinnig will Kyle Quinnig le Cahar Diag fell over. Desh and son, Rourke Sweeney, or to spawn to Zug Shud, that Tashishin Taring her Clay nor Yesh, agus her Foril Ain County Eager Stray. Pocamak Maran son of Ivali. Again, Risha, Vider Shea Colleen Conderig. She'd false Shea Colleen Conderig, a Keelan Shashin Gulan Tarnilla, Corham, or have scored a dag as well Togashin Cree as Shin Gekinta. A Vadni Smo to Red on the court Tories to Tarnilla Hanshaw. That's a Currishtach, Gerard Maher. Like Turlin could contour to Gashigig Praban Fader. Come on, a Curlehi Stigas Fader. Knee Fader. Go Craobh at Kyle Quinnig Leshiganson. I guess I get her on Bulla Sarah Mac Melta. Anna Fisa Cousin to Stiganson. I guess near a found or her ain Ruddy Kale Stiganson. Few turn to him or Fannin and score Murphy. Kuig a Feha Hain. Going to Hain a Shach to go and saw. Uíbh attack the reached. Cata Credun Tartov go Wilchlik Trid Kaderan saw. And Yon Diffreed all for the Ceathrú. Evan Murphy. Kirigation Smachtuni Irene Lesh. Mark Mulrooney. Uíbh Mulrooney against Tashiga. Masha. Garner Hanashti Kulkulin against Fehe. The Vadnis Fiar Uíbh Tarnilla. Shach no the Canal Matafaka. They retreated Rourke Sweeney. Pass gone of Untagan Son. Nesteshagor and Fletcher, Gawkulin Imshiga showed. Trillish and Kenton Topigon to contour better nor Hen Lero the Ord Shaktin Dinalan Tossiga Tashin Rogard. I guess Ace consulting Míchéal Ahern Chaktamach. I guess Desh score all again Gus and Tor Shakti Love and Kulbara. Oskli Nakuli against Andrew Hogan and Faryamshkin Cool on Bulla Erica and Kenton Shakti Love at Jacob Doherty. I guess Ace Kishin Aglana. Kyle Quinnig Arish, I guess. He'd on Lauder to Firvora or Fudna Páirc. Louis Raggett, Honiga Shakanson O'Heenov. Fosenson. Trid to Gain Count and Count Shin Sheer.
go Cluiche go bhfuil le Ben Nevin. Good ar náis an Lántasí Patrick Lyons. Fhailí fósta dul. Lyons Fhailí. And pass Trastan Cool and Coolbar Craobh and son. Taspantic Jake O'Doherty. As a Kenson Row Ada Egaderrig as make Desh Urban Ellen Sonic AJ Cleary. Fhailí. Mishnach nís mó cog a hintas tarnala. Atá fós bearna de Coolín agus fe idir na fórna an sa. Oh, tá sé sin ard. Gí cinnte agus sé Harry Sweeney atá cinnta gas sin. Agus bulas ar le teacht Rourke Sweeney hógaigh. Ac an tam ag amachtan sa tamid dul seach sa cúg nóid deireanach. Agus anna díile teachta seachar ar an Fhailí. Substitution on the Offaly team, number 12, Mark Ryan, replaces number 14, Tráchtaire. Osha, Ahrú Denton son ag Fhailí ver dóigh Mark Ryan istegan on Patrick Lyons. Ach an bulasir ag Rourke Sweeney. Agus an deis an farspar fé dú amach ríist. Dí sé Coolín agus fethe crinne scoilóige go dí seo agus na muir sásta. Sé Coolín agus fethe ríist astra. For Kilkenny, number 13, Jake Mullen resumes in place of temporary substitution, Luain. Masha, tá Jake Mullen go bra choirleis chuir siúd agus deis an cléthe críoch nuanta. Pak amach le teacht. Sean Carey. Come on, Corristock, ag Shillah Bagoni ag Fhailí an agus ag Andrew Hogan. Níl Calíis Darren Raitor, Irene leis an pass a chuir Trastan son. Brew ar Kyle Quinnig ag Tashi Doubleton count on a smachtú agus a countú is stig. Clipper del ag Ascot an tá. Darren Clug bhfuil 3 nóman geile go nám fácathe. Ryan to Ahrach, mátá trocar an Raitor, ní bheith níos mó ná nóman de gó. Glóir mar thoir ag brethir ganson ag Kyle Quinnig a ríist. Hernash di Ed Lahaf. Shira Carú leis na Cosantóirí. An Glanna, if over Fhailí Gader agus Desh, Chak an Tosa go ríist ag AJ Cleary. Canso tríd go Cluiche ag Kyle Quinnig, tí Fionn Mahoney. Ach ag Gader Laighean an son agus dos éin an isir fóríl ag Kyle Quinnig. Cháin am go lethe tá fáca. Cuoine go bhfuil an Ghailebh agus átha clia, slán sa bháilta trí díos na bouty Laigheanis. Tá Loch Armand go láidir chun tosa go gúna líis ceann eile agus ní léon ceis féin gceann sa Kyle Quinnig a bheith gceann máise beag tarrant ar bail agus na fórna bheith ag cluichí Laigheanis lein am líana Kyle Quinnig, Loch Armand átha clia agus an Ghailebh. Agus seo chun Kyle Quinnig éon bhát bhain eile. Fionn Mahoney. Ilin Geir go má, bhí sé féhrúach an ceann san ag casa. Ag an nómaid turnach 3 county or 4 Ilan Sonic for an Henry Shefflin. Gá nómaid atá fác, amach fan le Garrod Maher. Bútar Nashans on the Gadera, Kevin Buggy, and Cansa Kylta. A Gadera included commands on Mikey Rohan. Slúid as ball heisach, tá siad cún go maith in áíire dar bhór don tarna leis seo mar ní léon caithfinn town in áíire. Sé Coolín agus fethe atá idir na fórna antá. Agus Kyle Quinnig a teachta ríis. Fionn Mahoney. Siar hain se siúd. Ilín Geir go maith ach ar fóríl agus ceann eile ar straon son. Fhailí féustas cuisin den Páirc ach fág go rógéanach scórbachans an ríiste Dara Scully an tarna Colína go siúd.
Cúig Cúlín agus feith idir na fórna máise. Sin Cúlín níos lú ná mar bhíatrag an mise. Léiríonn go bhfuil í Fhailí treis níos mó scórálaí ana fin san tarna le. Ach mar derm se bhí an díomháil sin ar fad déanta sa chéad le ag Cill Chainnigh an sá. Deisiil an sonnig í Fhailí. Ach ar dheis agus ar fóríl. Substitution on the Kilkenny team from the Dixborough club, Louis Raggett replaces number 13, Jake Mullen. Well tá Louis istigh Garton san honna se seach mar anadí sealad a cócíanamh. Ach é ábalta an chudil an cluiche Creek nuanis. Dúrach imisteach an cútah Garton sa táid. Tucha an fógra ar an gléas mid a gotha sa rifad. Cúig Cúlín agus fethe idir na fórna an sá. Deisiil an son ag Cill Chainnigh. Ach tá sé sin tarring ar dheis agus ar fóríl an son ó iireacht Anthony Clifford. Cúig caidtí ar fóríl le léiríonn an ceannas ar fad a bhí acu iontús tránóna. Cuoinnig go bhfuil Josh Dowling fós muscat na bací. Nadidir megin ann ar Ceannais. Couple nómad atá fácathe. Rá nómad atá díreach fógra tá beagn nómad sin caite hena hain. Má se nómad agus couple second atá fácathe. Machtaí Cill Chainnigh an son agus Kevin Buggy. Tríd sa lágus Anthony Clifford, cluiche maithimar go siúd. Clifford a third phase score tá sé sin thar an Trasnáin ag deire, tá go dain an Ceathrú Cúlín ag fear Dixborough an son. Agus an farspár ag sé Cúlín agus fethe díreach mar bhí ag an rise. Í Fhailí ríist agus an ceansa trórtha ar an Trasnáin. Má se tá sé ag tríd go cinnte go dtí an deireann so chuna cearta thart dómh. Ceann mar a ríist. Sean Carey ar ausdómh. Secondí atá fácathe. Cúige fithe trí i gcuine héine de. Ibre tríd an son ag le half. Cumán chur an ard an son. Cúig Cúlín agus fethe idir na fórna rud a chilíonn gur bhuaigh í Fhailí an tarna le ach faríir dómh chaileidir an chéad le go tréin agus ní léon ceisteanais na churbíd Cill Chainnigh a bheith a dul go dtí na bouty Laigheanis ag go mórtas Luain an go nó déanta go slaach for an tá. An díomháil ar fad déanta in san chéad lehansa, bhíidir sé Cúlín agus fethe chun tosaigh ag an rise cethir sé díag le náda dó chun an cearta thirtaí Fhailí, chun idirmach agus rididir in san tarna le ach bhí an díomháil sin ar fad déanta in san chéad le. Cill Chainnigh a dul trítí san bouty Laigheanis ag an gaillimh átha clia agus Luc Garman lótha an scór deirg an tá i Páirc Nualláin bua éasca ag Cill Chainnigh, cúig cúil agus a fithe trí Cúlín go siúd héine de ag Fhailí. Corna Guihe, Patrick Lacey, and Ferris Contorti Gadisha ó heh scórála dó. Lacey fós le leir cúl. Ó cad é mar cúl. Sir Stachan san tá cúl beidir eile ag teachtan sa Patrick Lacey Garishach iling an ag. Well, cá sé bheith sásta leis an Cúlín. Sin é an fear Contorti deachach ag teir ed le half. Fiechan sé an orda, Ceathrú tá sé sin leistig. Den chúla ag teir ag an lán tosaí. Den go mai cuman an son cumá ag AJ Cleary tá sé sin scuilte isteach. Agus tá brat orda ag deire. Má se thug sé tamlína tá faríomh chuig Cúlín ag siar a hain Cill Chainnigh. Deis an son ag Jake Mullen. Agus tá sé sin tamánta thar an Trasnáin a ríis. Deis an tros ag Rourke Sweeney. Can deirnach ar fór tá crunas níos fearr leis an muile ára atá. Agus a ríist go hafmór David ag glór an tlitir ag teir Jack Dollard ag scuile fé agus má I mean sé thar an Trasnáin biú. Well denan ag teire. Sorry ag Jack Dollard. Smacht am lán ag Cill Chainnigh ar cuasaí Gadisha. Ruair maithíon ag Patrick Lacey. Héna hain Gadisha Lacey agus tá sé sin thar an Trasnáin a ríis héna dó an chur
I siúd as an Imerton sa Tránóna inis. Deis ag Kyle Chainnigh a ríist. Anthony Clifford tá siad cliste anna éifanta gur fad agus Clifford Sean Carey. Gardan Lína. Tíre Command Leistig. Tar sé fé Coolín. Scór ag tastáil go dóid agus tá sé sin. Ag a deireadh. Ag a deireadh Harran Síiste. Ceann Contour ag Turley. Deis an son ag Ed Lahaf. Ag a deireadh Ed McDermott. Trasnan Cool agus Creekna Ceannais gur fad an son. Is sin a smachtú an ceann sa Kyle tar ríiste í Fhailí. Macha fan Anthony Clifford. Clifford ag fécinn an orda sin Coolín tí ag idir an fórna. Gan duine ná Jory Moran in aice leis. Tugann sé fé Coolín é héin agus tá tarna Coolín aimim an son. Ag a bharlár Páirc ó Clárach. Sé Kyle Chainnigh a teach tríd a ríist. Deis an son ar Cool eile agus é neadathe aníisiil. A réigean gan ardín sé luair go Luain teach a ríist. Seo chun oscailtí ag Anthony Clifford an pass chur a tríd le scill íseal agus tá sé sin. Imethe seach sa líon táil tá sé glóir Cool eile stig. Beag an Cluiche seo cinnte Creekna fé Laighean má leanna siad lótha. Ceann san a ríist ag Paddy Lacey tá mé Harbheith tóca leis. Gur Kylidir gunna na galibh hí an lús a bhd níos fear ná clean tá Tránóna David Barco agus an tríú Coolín ag a bharlár Páirc Ceathrú Coolín. Na spread goil deis ag Dara Scully. Fécinn sé náirde Iarach Scully agus tá sé ige. Níos fear an son, nómad bháin, atá fógur an son ar an gléis méid a gotha, tá leada sin cata se chunga ríis Patrick Lacey, ard céad lethaige siúd, ní féidir leis rudar bimp an os ceanna dhéanamh. Trí beidir bhfuil oscailtí an son, agus deis ar cúla go deireadh, Greg Kelly tá sé sin neadathe ag a deireadh. Insan líon tán agus Greg Kelly ón taobh lína, tá go me clín níos déine an cansa scuilte seach ag Anthony Clifford agus an tríú Coolín. Aim sé Clifford scór maithelen son ag Kyle Chainnigh. Scuilte go maithan son, ag tá deis ag Oran Fletcher. Scór ag tastáil go dóit an ceann son níos fearr. Anna Coolín ag Fletcher agus ag Fhailí. Nis, beidir bhfuil deis. Ceann sa chur tríd ag Oran Fletcher. Agus an tarna Coolín ag a siúd far Kyle Cormac Carey. Péir de Coolín aimse ag a siúd. Scuilann sé fé ceann eile an ceann son ag taistil. Seo níos fearr. An fós bearna is fearr a Páirc acu. The Garrett Street rounder yesterday or Clay Hainch Deshan Sagi Fhailí or Cool agus ag Dara ó Míchéal ar Límó Reardon an captain Tíre couple bína nuisance so hin Fhailí Cribhna here and took a look of Líno hin Kyle Chainnigh a ríist an son agus Deis ag Kevin Buggy tá sé ige scór maithelen son ag Kyle Chainnigh Tríle sin Cool stig sa Cool os a cuairtá Jacob Doherty ceann sa búlt agus go más seach san anga de Ceathrú Evan Murphy Kirigation smachtú ní Irene leis Mark Mulrooney Dí Fhailí Mulrooney agus tá sé ige má se Í Fhailí féus cuisin den Páirc fá go rógéanach scór maithán son ríiste Dara Scully an tar Clifford Clifford maithimar go siúd Clifford a third phase scór tá sé sin thar an Trasnáin ag a deireadh tá go dain an Ceathrú Coolín ag fearr Dixper an son Í Fhailí ríist agus an ceann sa trórtha thar an Trasnáin má se tá sé ag tríd go cinnte